Talofa lava sa mo le atu pele le loto le nganga ma fa moi e na ua 5 minute wa te nei le tulai 5 le tautua fa au ma le odanga lau Blue TV po lau Moana TV ia ila lo fo fa malunga le tatu company until le Blue Wave ile le fo ia fiafio le aso tofi aso se fulu brave le masino me lua fe lua se furu ma le lua ioe malo le fa malo lo si malo le tau antai talofa lava ia anisa provinaka fa kalofa la ia tu malo le lei ioe talofa ni konnichiwa o mai ioe bonsoir ia mai si fa talofa fa ale tu o malava ma le lei tu va so le kelope lo tanto ia o folo fa to ia sia tele nei vanga fo le fiafi o mai oi o mai lo fa so ngai le vanga o le fiafi ia o manuia me o lo e faia wa e sile mai o faia tu lo pulo ioe o la ula fala le nei mai so tatu ula fala le nei o lo mau nei le tanto o nanga le Blue TV ma le Blue Wave e le tanto no fonga fa sala lau por tanto studio lua suma le valu di Lemby Drive nei pap te toi po marukau ioe lungo le tanto e je suma ma ngai io ula fala nei mai sa moa ia foi maltama le pe se fa se fue le e tau ai ia le so fue e te launga ia fa ia la ula fala le na tau pe mal fue o io le o follow fatu mo fa talo fantu ia ti o sa moa le tu no pele le loto ia me se vo io lo o mo ia lava singa le ia so ki monga oi e se le la no ti monga ia manto au gila ni nei te le isia ki le tau po a mai si tulimanu ni usila peitai a mata mai lava ile tai au ia o pa uti munga ma to ulu fo ia mantou se su ai ma fa su le lau ele ia pe ana fai so ora utala e ia fo ia nisio fo fonga le tua o lo lanto mo mia io e lau te mo mia ina du langa ile fa su le fonga ile timu tai pe lau tatu la fumanu
ia o la autotō ma vaenga uma whapena la tau te mo mia foi ia le whaasusu mai o le timu a wā foi lo la tau soifuanga i le aso ma le aso i o wai le fia i le Samoa e au te roe fia i le povi e fia i maha moi ia matulaga uma whapena e maisio nei tonga la au e mo mia a ono o whaali mai i le lofa te tamo lo tātou matai sili le langi ia ina ua mwhau na tātou toi murumuru o foi ma fai fo ona tātou toe mi musa mo tātou muti tala i le nei foi vaenga o le afiafi o folo fatuai asiata ia te oe lea e te mafuta mai i lunga o le porokalame mana ia diso tātou wa whātalanoanga o le nei aso i o e mana ia matautia tātou whātalanoanga o le ato e maua le avanoa e tātou te whātalanoa i nai le sunga le tamaitai loia ia wa tau silfia foi le fionga le tamaitai loia e matua mai vanu sia tu fa moe ia o ia foi o le immigration lawyer io po o io le lawyer ia i mata upu foi tau a fe malanga inga immigrations ia si tatu sia ki walanga ia ila vaenga mana nei ia foi lea ua failo mai e tanto ofisa malanga New Zealand pe ia wakakala tulanga o fe malanga inga e mai se a pala ino visa ta fa mai o na yo tatu tangata e fe foi o na e fa tonu ina a balaina ia mawai nei visa nisi na tatu fa tala no ma tu fo le yaso o le tatu waso masani e fa tala no ai ma le fionga ia fa walo le fau Harry Schuster po le fionga le minister o leo ia me se fole o nanga tau fa pui sa mo ma ti nei mu io peita ia o le ua suia la au le fa toanga io o le pa mai le sunga le lilo ia por minister ia le fo ia mo mai leva no le sita tu ta mai ta iloia e mo fo leva no ta tu te so ta ia tuai sa mo se tai mo le nefia fia mesi e isi mata upu ta ua le ua manu mai sa mo ai au fo no to si la fia se tai mi o le afi so ta ia tuai le ta tu fa tra noanga ia e le nei fia fi ma le ta tu ofisa auto por ta tu ofisa fa sala la wi sa mo e le to fa va ai o lo o tali tari mai fo statu so tainga ta tu sponsors o folo fantu mo fatalo fantu proclame ia te o tau le nei vanga o le afiafi fa tailo tau au lango logo sua le ma fuai o tu ina tu tato fa salonga le tasi market le ngata foi le le Pacifica Family Health Group Pacific 40 britalo fa vanta le ngata le moto Samoa ma le lanto nanga le pankesi vai tele OCA Oceania Career Academy le a onga ka muta i manele manesi o tato Samaria ngale ia ona whapito o ngā whaleo sa uwhatalofa o e lea te mafuta mai rungo le porokalame. Ma loa fua ai lau maua songa le lilo ia. Sia tati na e va ai ia ma le whalitua ia mara ma le tau mai moanga le ne fiafiu te ilo foi. Ia waka ape ia de whalefono ia utapu nia foi ia tau rumanga o le ofisa whamasinonga le ne aso ia tau foi ona suto sunga ilo ia le whale. Tole fua entele ai lupo. Io Andy ai lupo lo fatu il proclame fa tai foi mo ma tanga ma tan nanga le ulian le la nga tele wo ma pa anga mai le tanto proclame ia le to fine a Marilyn Levere oh ka viola e ka fi a kalia o ka fika wie lo fa dia le to fine nga ta foi le ia o le no falo fa pe foi o to ma la foi lo ma futa mai lo fa tau ti ta veu nga te leo pati MC form auto ma lungo le proclame se tai mi tanto wa fea ai la tra me fa solo il proclame na ona tanto me ia tu lava i se i asia le marketi le tulanga le tasi market le marketi le tasi market na ona tanto wa fe tu i lava po le ale tulanga o tanto o lo maua foi mai tanto wa tu se i fatala no fa felo il sunga ta ilo ia nga ta foi lea si tanto korosi mo tu ai ile tau sala ia pea le pe yo le stand by mai masina o to tongo le paketi ma ko foi le nga sawa ngei le uli le paketi mo tanto New Zealand le malo e ia ngai milionga manga ia le rope ke wa la ki pe a mai fa salong fa business nei a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pacifica pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le market te mo mia le tasi market ele ngata i fua fatoanga e maua foi ia fe maisi me tau mafa mai le moana e pe ona o fai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Ako karongi ue fo ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea. Mo i la tau e fia le tātou tama o le fai.
e te maua lava i tasi maki. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o lelei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā lelei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea fo i laka ko pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whaalawelawe, ngata fo i leo pusa pepe, i le tasi maki. E maua fo i ipu mo whaalawelawe, in bulk, i le tasi market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le tasi maki. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ai ngai sa moa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le tasi market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Toi o folo fatu ma toi fa fele atu le taliu mai o le malologa mo le tātou poro kalame le nei vanga o le afiafi. Fatalo fatu ai le tofa ia fata le vave. Tamale mai lio ia po le fonga o le ala taua. Malo fo le mafuta bai le vanga le fiafi raka te leo le batua le fritua masaka fata tamati le lua ma le tausi taisisi ia malo le fatu toa malo fo u tele lopo wa ingi usila ia el nei lave tele fa ilo mai. Le mafuta mai sini au sitalia. Ia raka te leo le to dele o do Laio manu vaili por vitalai ngai le lau de fusia le to fa vaili ma utole mafuta ben ngol programe o folo fatu ma fatalo fatu asia tarngata fo ile so uso le to fa ya fo le sipio pre to tonga le mafuta mai nai fa le fa ma lo le mafuta mai a tatou tele fa felo ile sunga ile tama ita iloia o fe malanga inga ma mata upu tau immigration se tono ni usile nei le fionga ya mato mai vanu se tatou kolosi mo tu lava manule o mawol tatou so tainga vave male tau sala le tatou wa Blue TV le tau sala ya pe le western pai mai isina oto otonga mai o le tulanga sai ya ile paketi ai mese lava le tu le Pasifika le sa tau sau no ina le fionga le minista au pito so William si o talo fa lava pe le asina oto otonga mai o le paketi le nei vanga le fiafi. Talo falava asiata ia o se otonga lea mai lea fionga ia au pito William Sio. Le minista mo tangata Pasifika whaapea foi le sui minista mo le soifua maloloina i ne New Zealand. Ia le tala whaatatau o le tupe i le nei tausanga. O tango vai atu se tamai vaenga lea o langa press release e whaapea. The Pacific packages, which includes a package to build up to 300 homes over the next 10 years. This fund is allocated for our Pasifika families and community. Asiata, that's a lot of money to commit to our Pasifika communities. And then we go into 13.7 million to implement the government's commitment to deliver a Dawn Raid's historical account. Now, if you remember, Asiata, last year there was an official apology for the Dawn Raid, which they've implemented and promised this fund to the Dawn Raid. Also, we go into 49.9 million for the Pacific Provider Development Fund. And this is to support Pacific providers to care into the new health systems. Also, 20 million to implement a diabetes prevention and treatment program for targeted Pacific communities here in Auckland. Asiata, there's millions here stated in the press release that was given to us by the Honourable Obito William Seal. However, we will discuss further details tomorrow when he joins us live on our program. Yo malo fatai pe o le mai tau atu le tūlanga faisi tele o nei miliona. Ia e whaatatia mai tūlanga fo ie mo le Pasifika ai o le ase finangalo whaalia o le fionga le minista i se whaamoe moenga o le paketi lea mo tangata Pasifika.
Whawhitai siata o le saunoanga o Aupito e whaapea. The budget for 2022 will support the continued delivery for our commitments for Pacific peoples through the Pacific Wellbeing Strategy, a 2020 manifesto commitment for Pacific Aotearoa. Malo whawhitai tele le tausala ia pea, ia te loe maua se whaalau te lenga o le vaenga lea soa te au, leo le a maua se tātou fiso te inga, ma le fionga le minister o tanga tātou motu le Pasifika o Pito Soa William Siu, e whaalau te lea i le vaenga lea. Pita i utu whiwhia e whailo atu mwhawhiloa ia sa mo lea ua maua mai le mafiso te inga, ma le fionga i le tamaita i loia, o mata upu tau whemalanga inga, ia ute ilo fo i lalo le vaenga o le Pasifika. Le fionga ia matua mai vanu siatu whaamoe i le nei vaenga fo i o le fiafi. Whatalo whatu i lau suga tamaita i loia, si nia le nei vaenga o le fiafi. Whatalo whatu a siata, whawtai mo le avanoa o whapena fo i ontoi mo sota inga mai o mawai fo ista update le nei mata uputau immigration. Whatalo whatu fo i ia Samoa a tolo whapena ona maua mai tā whatatanoanga le nei a fiafi. Malo whaavitai ia o wholofa ma whaatalo whatuai ua tau vai se unga aso o wala wala fo i malau fionga li tamaita i loia ia o te iloa ua tele le pisi o le tau matanga luenga o whamasinonga ia e meise o le tele o le keisi sa fi omi ai matau fio mai ono o tūlanga sa toi oso ai le COVID ma le lockdown sa fia ngai ma New Zealand ai o te fia o le tau vai atu po se me o Japani po pese me o Asia le te mafuta mai le te mi po ne tatou i okilani le ata te i na South Auckland best South Auckland best malo fa vitai ai tatele yo i mata upu e fia fisiringi ai so fina ngalo be se fo yo baenga mana ia ia wa manu mai le ata tala ia ila va nomo ila to e malanga mai ta fa New Zealand ia ai ono le sa ma fiso ta ia tu marito sala ia be ai winga i se report yo to le paketi te lo fo ina tau mawai so fina ngalo le ia uli o le asa tau mai tau i nei se leni wha amatu mai ma wha anganga mo le wha anga yo inga o tūlanga mo le Pasifika me se fo tūlanga tau i whamalanga inga? Mana ia tele le tala tupe asiata na o sina na o lo lava ia manatu na wa le o wha longo atu le ia i le paketi lea mo le don rates ale you know like o se paketi fo ile le wha anganga fo ile as a result po se a foi po se tupe whaanganga mai se tau i o mea sa tupu mai na vai tau. Ia lo wa ia tatonunga na wa. Ia wa ole don rates. Ia lo tato sila fia malava te lele a fianga nei tato tangata sa whapena ona o mai lea vai tau sa whapena ona tuli tai whau wane le ngutu ma le afi se itu lo. Ia o lo wa ola ia talitonunga ia ina wa. Ia se vaenga fo na paketi. Tilo na ia le tato minister. Awana ia tato tangata ia le alava e i maua lava se tali me immigration. Po o a fea mau mai ia se whamanianga mo i lato ia ova ia lato pepa i tonu i nei. So o le si mea nai tauan tilo fo i ai. Po le ase vaenga e ono whao ngai na i se vaenga tupe o le nā tupe. E ono sosoane e fo i nei tato tangata ia e mo i o le ufa le tonu aso i tonu i nei. Ia au lai fo e whaanganga isi ala ngā tupe i mental health. Ia o mental health fo e ona i tangata i o vaso i nei. O lo te le fo i le afianga. O lo tūlanga tau immigration. Malo whawhitai i oe ua ma langa hala ma fo ile mata upu ile tūlanga le ili don rate se furu toru te si 5 miliona. Lea e whaanganga e le malo a wala le mata upu ma le tūlanga wa wana tua fo i awhai e toi sa ola utau mai tau. O le masina le nei. O le masina e le nei po le masina o uni. Le a toa i ele tausanga talu o na whataunu ule le linga ma le ifonga le sa whataunu ina le tausanga le tea nei. Se furu toru te sifiti le ona le se tamai tupe. Ia ai talo si e tūlanga walanga le maua le ava noi le aso antai au e whatala noi ma le fionga le minister. E lungo le tātou tau te iai. Ia a tono le atau mai esinga breakdown fo ile le masina o tonga au ililinga. Ia o nei vaenga e ono whaonga ia ile au unanga le ame se fo o le seleni. Ia mai mau peanga ngai seleni fo ile le whapea mwhainga apala ia kua ilo e fisosoangi ai nisi meo tutongi a lau fionga loia. Hei, sa au leia na sa. Ia o lai lama ame whamua mui me tawai. Malo whawhitai. Ia
Da o ia tūlanga o whaafisili tuai o lea ua matuala ngona le fia le tō tele na maua fo i se whaatalitala noanga mai Samoa ana na fia tūlanga fo i le whaatumulia o le immigrations mo ofisa malanga i Samoa walanga le pe watatala le apala i no visa e mawhauna e sau noa e iei ni ai inga o i tua hatu o nei mea po o lea ua tatala whaasolo antoa peia o le mea ngasau ai ai le isfaia se COVID pe au o tu ya au kuso tangata e malanga tafa mai. Whawhatai e seata mo le fesili. Matango fia te le fesili lea ua a mata mea e tapor kalame i le afiafi nei. Ia ai e pei o le aunga foi na o lo so tau au atu i le por kalame. Ia ona e whaila o foi sito a tele o le malo le atunu o lo fia malama atili i le vaenga lea o le tau sanga i no visa. Ia o le aso sifuru ono o le maasina nei, which is Monday lea na mawai atu nei o le vai aso nei. O lea watu e te talai ia le whainga o apalai. E talo sanga i nai se visa yasi mai tono New Zealand. E leo talia ina la leo sa o tangata e apalai i Samoa i le ofisa. Ai na le online application lava le whanga solo le taimi nei. So, awha peo le te alalai nei. A o lea e te fia sosoani e apalai mo le visa o so a inga o loo i fafo, o loo i Samoa. So, e mawhaiona e whaia tūlanga na. I lunga na o se malienga malou tausonga po so a inga o whoever le Samoa. E a foi, e te loachina langa application. Ona oi tū foi ia whaingata ai o me tau internet o, o le process. So o tātoi nei New Zealand e whaingofia lava na tāngofi i le create le Real Me account, because you have to have a Real Me account. So se applicant lava, it's a tau lava na iaisa na Real Me account I kongo le o service uma lava ia le malo e ke access ai I so se account lava o lo e access ai I tonu o matanga luenga le malo. So a file a ready a file application, you have to create a Real Me account. O le Real Me account nga, ona e follow lava le steps lai amai ai, how to apply your visa online, it's a tau lava na yese credit card. O le credit card lea, if I allow payments, it was allows full tasi le fee for immigration fees for visa application. E te tau foi ona yeso what's passport, digital passport photo. Ai alu e po elo what's I se fale po e ata I Samoa. E te fai iai e mana o mia le passport photo size a New Zealand. Lea e iwa se lau by 1,200 mm. E mawhai e ngā lote ia low application I lunga o le online. Ia e mana o mia foi la, ona iai ma le kopi o low passport. E sa tawa ona iai ma le kopi o low passport I lote whaatasi iai malau tarosanga. A whaapea o lea iai low tausonga polo aina iei e sponsor ina low application. E te tauala na whaatumu fo ia mea masani o le sponsor. Whaatumu le INZ form 1025. Ia maavatu ia evidence a low sponsor le nei New Zealand e peolo na passport copy o le tenancy agreement e confirm ai o iei le fale e no foi o pe asau ia o pay slips po o le bank statements e verify ai o lea e mawhai o ena sustain ia lo tangata lea e tau ta whao mai nei e ta whao mai nei e sustain ai e oe o lea lava lo tupe tau si ai ia tangata ia pia me ta whao mai nei. So excuse me. So o mea tā ua lava na e te tau ona iai pe a whaapea lewa e sa uni lotelo application online. A whaapea o lai lava o e tupe e te le mana o mea se sponsor. That's completely fine. You can submit your application na o lau passport o le ata o lau digital passport photo. Ia o le lau credit card e whai e lau payments. Ia mai sau bank statement o a paycheck e confirm mai o lai lava o tupe e te e sustain ai o pe sau tilo I le amount lea a whapea te sau le tolu masina e te sau ona whaali se tolu afe tā la New Zealand e sustain ai o pe a e sau e le aiso sponsor I nei a whapea e aiso sponsor I nei e te sau ona I aise whase lau tā la mo masina ia e te sau ai tai whase lau I le masina e tasi e fulfill ai requirements o le sponsor. So, pe o whaamalia ina rea whisili
asiata Malo whaawitai. Mānei a tele, se i tātou e tala te isi ama toi tau au ilili. Mānei a tele i whaamani no ngai wa e saunoa i lau sunga tama i ta iloia. Lono inga mua na ole online no lo whaatanga li teimili nei. Lo o talia ina li teimili nei o sao lea lau fionga? sao lei Naya so o ila ia lea male tūlanga lea ma fai ona fai lau account foi lo le real me ya te roi mala umale to te lo tātou le no fo mau New Zealand ia ile tūlanga o le real me ma fai ngol account lea ia digital passport photos o te lo fo la manino sa mo ile fa tūlanga ino le vainga le pe fai o le passport foi le malanga mai ai mo New Zealand mo visa o New Zealand ia o le vainga le te to mana o tau vali ia manino te isi la vai le whaafonga Samoa. A whaapea o le tangata lea e le mau atu se sponsor i nei. E sponsor e sauai. Ai olo o lava lana ia whaatatau malana teu ngā tupe. O nei mana ia lana ngā ruenga o lewa o na tāpena ma whaaputu. E mo o mia la le whaailoa o se tolu afe tā la o loo i le account. Tolu afe New Zealand. Ia mafai uma tūlanga i le submissions o le applications po le tarosanga. Ona mafai la i ona sau e au noa male au vatu o se sponsor. O sao lea? ia sa pe fa pe na tolu masina le mi le fo sau e te fa mai ia a fa pe le fo sau le ono masina ia ole e ono afe fo ia as I say it's a una afe ta le masina ia le tupe sustain ai o pe fa pe te sau nei le so sponsor le afetala ni usila la le masina ile masina a fa pela o le a e sauna e apalai le tolu masina show lo tolu afe approve lo visa e sauloa o mai nei ia o yesuinga o nai manatu malangona e me se foi o mana o ngole ainga fia fa o popo se isi tolu masina o le ale a wala me faina faile vaenga le a fa pe o la lava e lava e na fatia lava oe ona support e oe ia oe a lava lo tupe support ai oe e ma vai ona toi ave se updates o lo statements le na sauma oe e ave e show ai o la sufficient lo tupe sustain ai oe ale ai ia o tau ainga e nei e mwhena la to sponsor ina oe e to extend lo visa a fa pe te i ua iai se fa manuianga fo i lea wa e sau i nei excuse me I say, well, mau ai so pe pa whainga luenga. Yeah, that's a different story for Yeah. a palai rola ia leo so work visa. A lewa iai lo pe pa whainga luenga nai ave e support ai lo application. ma lo fa tai ai a fa pe o le scenario le tita mo fai va tu nei scenario fa tupu manantu nei tanga tolo fa fo mai le la wakilia ka marnga a fa pe nei saua o na palai me o lo visa tolu afe na fa i loi o e ai sau to fa popo nei to fa i lo le tolu afe ai a fa pe la wa sau to mana o fa popo ai suilo na fainga o le a sponsor o e lo ainga le nei e mo fainga ye se swap over po se change over po se switch over le vainga le So long as e apalai lo visa le expire lo visa. Mata usa le immigration le mafu anga wa mafu ona e to fia nofo. Anaya. Ya wa se lava ia reason se mafu enjoy mai tanga tsa nei to suila to plans. O isi ainga o mai nei wo o ye maliu o meu fa lave fa fosse. Ia e ko fa fosse ia e foi ko fia ngofo. So o me ala fa penga e ngoma fai ai lola ia le nga step in ia sau ainga ia nei e support ia le application so long as e confirm ma e disclosing le immigration le mafua anga le e ngofu you know inga ia wonge facility lo bona fide po le lo fa maon yeah ma lo fa fitai o le ale umi e mawhai ai le tangata i o lewa fo le COVID o le upumoni fo ilo sugar tabai tai loia ua kau ngalo atu ai fo i manei meo information nei sa tele a pengi basic information sa malama lau tele o le ale umi fo i mawhai na sa ua le tangata tawhao mai sa moa mawhao popo ilo na visa e mawhai ona nofo tawhao ai o na toi fo i lea ia o le taimi nei e mawhai ona talo sanga lo visa i le mawhai na e talo sanga mo le tolu masina foi na e tau sanga i leono masina ese lava ia inga ia e grants mai ai approval o visa e tiro foi le history foi le lo sau tonu malo wali fa fo afa pea o le te tau si lava ia conditions o visa
ia o tangata lana e tele foi ana ave immigration ia multiple visas ia o le vaenga lana e travel in and out lava la to ia wai e tolu tau sanga le umi em fai foi nga kranza ele afui ele immigration ia o la to visa ai tauna no fo tai tolu masina so ese ala ia o le timing nei o lea it's a public information o lai available i lunga le websites for ia le immigration e kiliki ke fia malama atili ile apply no visa o lo fa pena notify my ele public you can stay in New Zealand for up to 9 months e mafeona e no foi tono le iva masina e a foi e tau e mafai fona e fai so course i le tolu masina e mafeona fai so course i le tolu masina ai le mafai ona e fai ngaruenga ai so it dependa ia conditions o le visa ile mela issue mai ile immigration pe fa pe sanga i lunga lo history wa e fa pe fo ile fa ko e sa ko New Zealand ia e va ku fo New Zealand le visa fo ile kasia one off anga e ke sa la test ai lo fa maoni po le e ke sa uma e ko ya po mele la sa wa ya ma ngu fo ngi ma lo fa vitai o le si vai ngo te fia fa fisile toi lo fionga le tamaitai loia e ye ni sio ila tole malo le tro ata ye vai nga yo le visa o le fisile le wo tupulo uma fa ulanga sa ye ila to na fisasi ye ile faita wina mala anga ile visa na se ile ma nga ina o vai pepa ona o vai le no fo tonu o Aotearoa ai ta wo lo to fa manino e ye isi e tan e mistaken le aso lenga issue atu ai le visa Samoa ma le aso le ai to ai tau nu mai ai to tonu o Aotearoa e fai tau ai le toru masina po e tau mau mai le winga o fa fisidi o le tele la o isi kangaka e tele ina ano tele le aso lea lena batu lena tau li mai nai pena issue ai ia ai ke ia enga o vai maso ai ngalo ai le aso fai tau sa ai le aso le ai Peto ai tonu o feo aso ia pito sirini ta wa em fai fo na fa manino mai i conditions of visa fa mole. Okay. O mantuole aso issue le visa. Le aso na e mo issue le visa. Fatu e malanga mela ele tono New Zealand. E ia fo ia male aso fa pe mai ele visa. O le aso le tauna e tau no e tono New Zealand. Uma le aso na e tele isaula. O le ko la lo visa. So o le kaimi ala ke ensa mai ko New Zealand. Fa pe lo visa kasil masinga. Fai ka wa ko le aso lenga e ensa mai ai lo kasil masinga. Fa pe lo visa ko masinga e ka walanga fai ka wa ku ile aso lenga e ensa mai ai New Zealand. Fai ka wala ile lo ko masinga make sure ya o e o vai ko wa ya afia i fo ia isi o application i lumana. Ma lo fa tai ma na ye tele lo famni no ngal vanga le wa ta sa ta sile me ma e se ele si o le tai me issue ai ma le tai me tauna na o mai i New Zealand ma fa o ngai le visa o le i to e fa le o ngai na ia da o mai ni si o vanga i si vanga i le tulanga o na i tatou no fo mau me se fo i o ni si update mai talu ta fa ta no muli O le taimi nei o le alava e whanga solo piano for mau i le resident visa 2021 pathway le alava e on until 31st of July. Ia feo lolo lava tato tangata e toa te you know e toa te le tato tangata i le Lower South Island le e so ta i mai ile pokalamena. Ia le fo o malavan fa asino you know o if they can't afford to pay a lawyer, po na yo po kaya lo ke faya ia ngaluenga i fa immigration. O le o mga kango ile afo ile fa maningo ko ile fainga. So long as ngofo mai ko New Zealand meet requirements. Nga avela ile ko wa ile ava ko ko process mai lo kali mawa. Kusa o isi fa tangata o le ingeila ko ala ko ainga malai Samoa. So olanga submit malava ko application ile kai miale kasile alo ko ole ala wa ye ainga ole ke fa yala ko pepa. Lo manga o la ko lo mo merkani mal immigration submit la ko original passport ile official ya pia afo verify officers la ya pia.
so ole updates nga le wa ia ngai ka ia le e Samoa la ko ainga ole ngai le principal applicants so that's a signal olea ua ka mai lava olea lava wa makanga nga maua mai le kali o ngai ka ia foi entitled ile ngofo maunga ke mi ngai Malo favitai o le fisili leo te fiatu ina njo le au mai moa wo mpa anga tatou proklame me se ta fatara noanga le sunga e kalolo no fo inga o le fa mai le fa fisili be tutusa le immigration advisor ma le JP ya e va tu peiso fina ngalo e me se o sau fa mai no o le songa ese senga e pe kusa fo ele tutusa te le yo ese senga o le JP o la toia wa umalava ona fa tau ina ngaluenga ia mfuna la to sainina ia pepa la to te verify ia documents e mafai fo yana na vale lava la to sainiko i te tonu o le court maso o se mea lava e ono verified ia la to documents o le immigration advisor pa lava la to ngaluenga fai o le afoi o le fai ele application o tangata ia tau fai la to application mo tono immigration Malo favitai lo no winga la pe yo immigration advisor ia o lo ia ile to mai me tau immigrations immigration ai o le JPs o lo ia le authority fo ile na te saini ai ni ia pe fate tainga o ta filifili o le ato ale a fa fola ta fai ponga ma me fa pena ia por sai vai foi pe pa immigration la pe pa ia saini mo le visa saulea o pe pala na faina saini application form sponsorship form be pa fa pena o pe pala na pena ave JP saini JP ia malo favitai ia kalolo a fa pe wase se la melo ave eu pe pativos toi fasa o io e kele ave le immigration advisor te ave le JP saini ai ile tatala ile o avanoa mo le malanga mai o yaini ia inga mo malanga mai po o leo wa tatala sa oloto pe o tia au kuso o leo wa tatala sa oloto lava o ai lava me faina file apply as long as online ma meet uma requirements nei o tau fo ona fai malanga mai so long as e failo le low certificate vaccination certificate le mo sa mo o mea mana o mea tai me e tatala ile pora afu e malanga mai ai o low vaccination certificate ia fai mo rat test I mea ngā le taimi le nei le kalango e ka ua maybe le lope o kumasi o fo ko e sui fo ko e sui e depende ai cases ia nei le taimi nei o le taimi nei o mea ngā le ia le kaimi nei so o le kaimi la nei o le open application online it takes up to 5 months to process site it can be done within 5 months right ele ata mai for immigration la to ia New Zealand ai au mai se fofuanga a foi e submit ai application mai tatou Pasifika wa foi leilo leia you know o tatou e tasi le sponsor la tu ia ai sau mai to alima to ona to fitu so a foi e te lelenga luenga o lae e tilo ia le immigration ole de winga ola utala le fai atu o le taimi le process ai o le visa it can be processed within 5 months ona maua mai le ia fai taula 5 masina ia me Juni Julai Augusto September o ke topa engi visa yo o kuaya o ke topa le maua mai se approval so hopefully le o le kalinga i aka ko Samoa ai o le aso mua o Augusto ia ngakakala ilo le o fe malanga inga mfai iloanga na koe whakasia ia inga o whaisi umi o malavala. Malo whavitai ia ono le tataimi. La vatu leva no le sisi mata upo te fia sau noa iai. Ia mawhai uma iai lau fionga le tamaita ilo ia ilau no mira. Wa o le toa telo ila taule o manu mai le telo le fesili. E au teiloa o lau fionga tonu lava e tatau ona a mai lau no mira ia matale tala noa. I lau lava foi se taimi ia awa nisi o wha fesili o lo tuina mai. Ai Whaiona e sau noa isi si vai ngai ono wha mapu e ni taimi mor whafunga mawala turu lau fionga te tamaita ilo ia. Asiata iai ia le swinga lela iai nei i a foi work visa sa ai o te iloa pe lela kuka koe kalangoa se si lua vai aso o ke le o swinga lela iai nei o la solufu kolu o me o la employers can apply for accreditation apply so la ale koe mawhai e so o se whalepainga luenga i New Zealand
nga fo'i nga haya mai a migrants straight away kusa o le ala ai le procedure le ala go through ai so o le aso fala o you lai lua fe lua sfuru lua le ala effective ai le la roll over ai le system le ngai i le system fo so maybe o le ska fakanwanga le la ka focus ai loa i le maka upunga o ngai ke le foi ase maka upu fiau ili ai a wale ngofo malama o tatu atu lu le tono New Zealand ia ai lava se fesili ia feso o tai mai ia au ile o lua tasi o fitu lua lima fitu po lau emaili fo i siatu at legalassociates.go.nz ia ole ai faftai le lava siata mo le avanoa faftai fo ia mo le nei taimi matango fia lava o toeva ai atu fo i au fo linga la le lenga ai o le fesili bari to tele fa mai seta fa mole pe se tu filipino le sunga ta mai tailo ia le ia lo tali pe o la fionga ia walanga au tali foi fa pe mai o le ke fia i lo fo au tele o loa yeah, it lo my grandparents, my great grandparents are low. You're so my oising. Okay, fa tele la fionga te mai tailo ia fianga foi o le loto ia o le mai tawatu suno le tino o le na lava e fa fuisia lo malosi ia tonu o le afatili le tamata upule na e taua o le afatili mo le sieta fa tala noanga I nei le tanto ofisa ai o le numero le mo ila tou le to fa fasili mai o le numero te mawai le sunga le tamai tailo ia le fionga ia matua mai vanu siatu fa moe o lua tasi o fitu fa fitu lua liba fitu o lua tasi o fitu fa fitu lua lima fitu wa manga ofisili ngai tu mo ila utanga le nei taimi ia vili ai mai vili le taimi sa o ke vili le level po io e mo mia fo i le sunga tamai tailo ia ona faise malo longa ia masiona ainga ai fafte tele I lau fionga me to mai vanu tanto e tala no fo I me to e mosef so tainga e fa mautu ai sisi e ta proklame a wale fa ai lo ina me fa lau tele no tulanga I swinga o pe visa fainga ruenga me tulanga wa yai ai mo ni taimi a lo fa tele atu mo ngele fiafi ia fa soi fo ia ia sa mole na ua mo watule ma fa tara no nga male fionga tamai tailo ia mana ia li ngai vai ngai o ta o le sunga tamai tailo ia ioe afa pe o le fatoa e to ai mai lungo le tanto wa proklame ai so o mai ofisili ia ono sai sei umar proklame na to mata mai le amatanga na e fa mai o mai lava le fionga tamai tailo ia po ai tonu tanga te tauna malanga mai paule me ta o ia te au I lau fa longo atu failo ke mingi le palai ele o ngafo le telo le fisili ma le telo le o le taulangi mana o le mai le ainga mai Samoa pingi lo ke mingi le palai online ia to fa fonga le fatala no ngai te maua o mai le ato toanga ia walanga ki sa vali le fai le lima le ongo masinga e tongi e tonu le palai ia ona tau process la ia e o tula le taimi o le te mo ia o tonu mai nei o ainga Samoa tato marolonga a foi mai krosia ku Samoa fai se tanto fiso tainga ia ma le suyo le tanto Blue TV le o stand by mai Samoa le to fa ia va aina forsa ia monisi o tanto update ia mai sela e ile suilo o fa longo ku ia ole uko e ka ailanga ako makapenga la to fo isa vai o le to va e mo wala au tlau te lengo le na vainga pe anto fo mai ai o fa salong fa pisi nei Talofa voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili o le tau. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so foi tau ele sia sa. Ni kia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher o mo le apusi o se o fine. So se para loa fai ngo fie a me se le ferwa I mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes o nei no do tama o ainga. Pa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo pa tai. Ma lu la le tam pai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo for voucher.
O te toi whaafilo ia tu Samoa le toi taliu mai o le tātou proklame ia mai malolonga masani e le foi vanga o le fiafi o te fiafia e whailo antu i lo tau pa ia malo tau mamalu pei fo na whailo i le teimi o whano le ua maua foi le tātou fiso te inga whaatala noanga ia ma fiso te inga masani ma le sui whaasala lau o le tātou au nanga le Blue TV le tātou ofisa au tu i Samoa po le Blue Wave ia le to wha ia va ai nā fola sa le fo ua stand by mai was ni tātou tala toto manai tala noanga tu sai fo yo le tulanga o lo ia si o tātou tu i Samoa i le aso ma le aso o folo fa felo ia tu i lau to fa va ai na forsa o le sui o le tātou Blue Wave ma le Blue TV i le tātou lo mua ia pia talo fa lava ia watalo fatu ia lau talinga sata papena po in fatalo fo famaro atu ile ka voi fa fonga ia le tatu tinu lo mai mo me foi so staff on ligelope ma lo le on sai ma lo fu se fu le fu wa ngai mai le tau fai ungo leva ia so lo was tofi ma toni Samoa ki lo la so lulu ia Amerika mani so tinu pe Samoa ia ma to le was tofi no winga ma to le wa le future ia o ia Amerika Samoa la vai tua i vai taimi o le varus fu senti anyway sa ia ole tulanga la vai Samoa lo to fa sata ma te mo fiel tau ia o ainga masani tu po impact ia tulanga ta enai pana polisi ia ole tulanga fo ia i lau fai fatoanga ia angai mai fo ia wa ia fatawina o fa leanga e tatu paketi ia manisi lavo fuanga le tangata lava ia le lava e pisa ia aile o va o e fo ia le au fo ia le au soli e ta u e tatu la puri o le au soli au wala mai la tu e fora wala las ia ile le fo i va en o le tatu tino au le tau mai tau atu au to fasi ata pe fo ringa mai o le ua e pe fo ringa mai o le tau malanga mai po le tau malanga i fa fo atu New Zealand se tunu le tulanga le ai lo yo la ei ia faftai se lo mate poto lo to fa va ai yo lango le na ua ia Amerika Samoa ma Amerika o lo le past tense i tulanga o lanto waso o le fato o me la ta milonga sa o ratu fo i South America sa ta milo mai Brazil ia ua fe foi le o malo lo i Peru o sa o i Nauru o la uta mulu sanga le la no to ya fe mer manto office se fai le ta fa tala no ngale amaya e ke ro ke ya fo i lo tu se temi o tele ta ua tua po afia ai te sila mai loa va ai o tu i lo puro le ia o le tu masawala le o la wat ke vai lo se puro bi kaupoi na sila le na sila fia le e fai la si masawo me la fe ia le tata wa fa sa la mani sila o yo le ia o lo o soro ngale le fai si ti mo manto ele nei lava aso amata mai lava le tai au o au tele no o savali le tai au wala ngole fo ele to na male laina o le fe ngai se tanto wa oi le yo nga fe ke ro la ve fo ka ko challenge fatasi al tanto Blue Wave le fata no lai nei e tele laina ma usu fo le tai au martina le ainga ma sa vadi au ngai le kai au o te ia e fo le ele alam o le la lango ki munga ya mato ia toi fa fe alo fangi ro ma ukalinga male anunga ai toi patatu ila toi fa au le moi ai o so longa le leila ma to wini usila foi le tulanga o meu tutupu ma ia ai o te va vai tunga se le sangi fa manual pi folinga mai ini me mana na ia sa e fio ile ne ia so pena mali wai lo to fa vai ia sa lava ia o me masani lava ro ia tatu no ai ute lopesa sipifia ia le mata ko ile ia sa vesti fo u pengo fa talanga amatanga tau sanga ni ia isi ali fo ile sa ia sai si ro ia na tali no fo no fo ko ile ole bi ia ma la fo ni u fo ile polling mai lai o tingia ia ole pasa uma tama television u kunai sa u fa lo mo tama television le fa ile tamas tiro na tali ia ole fainga lava lea ole afu lava lea wai kai whanau ta sai no fo ia pe launa sila tu atikona sa tu bunga ma le ata fo i tamatiti ia pin pa nga ina le ole tape ia sai ai vai o fo i tino ato sai lungo no fo ai fa tim ma tu amalingi timu ngale taimida ai fa tim ka fo si le amuto ia ma fa ia ne fo fainga le rofa ia ai
le ala sa ta share so le tangata mali ko te tangata na i sa mo victim support na la le sa anga ye lo le sa mo victim support mala ve ai tulanga ho le ma ono falling mai o le ye sa wanga ye a pe ai no fa ta tonu le ai no ia mai o mai la ile so ia le ko mo mai le kuts o le ko o tau film tanga ngo le lo ka ina le lin le tamasia ia mai vai tele ia ono tulanga yo sa wanga pa pene ia le sa matu pa tino ina la va ia ai tu minuma le bilo ilo ko pengo pam talang ma o se tulanga fo yo ba fa le fo ile pa no fo ile pa tonga fo ia sa mo victim support ono tulanga o le tu ai nga sa wanga ia ho fa na o le me sili na yo na fa no ai ma fenta o le tulanga o fa na ole wa sisile fo i la u fatalinga asiata ole ngata ina faatino le sawa le a fi ai fana au am wa ye ma le tulanga fo le ole fa aluma ina o fa na fa nga social media le moni lava na ya ko matua fa aluma i le tamasia ya sile au ile tu ina lungo le social au te loe le ai lava sa fa ina ka fai ole tulanga le ola na ia ai ila u fo ye tilo ia ia ele se tulanga le tau ona fa tino ni to inga discipline ko le fa tonu wa ia na ia ku fana le la sa ia na va ia li potila le ia ia le wa tau fi tanga le ia o le si ta tum tau o le so ia pe le ala na le ti sangi fi ai mo fi ta la ta ma tau le me aro pis sama oi yutai na ta o te lola se sila mai tatu to nu ilisina yo ata ia o le vaenga le sama nga ia tu ai ta po o le runga li ile ia sa mata mai ia la fato sa mata mai la ainga ise fato ang ia o le runga li sa mata mai ki se mo se fale apa ele ini pui na fa se ai le 3 million nei ia o fai le loli o fai le piki up o fai le van o pasika e tolu o le fale tio ata ia mai umai vaenga umai ia le ua mau e sisio ngari na mau mai la se le ni o la tonga tapatu ia o me fua la waino o ka pisi o pepa o talo ma ele ngata la vaenga ne o fa muianga ne o va le ngari a ua mau e fu i ma o la fanua ini so la fanua na fa tala ya ma ia inisio vaenga o le umai o fa la fanua ia ai o le moli mau ola na o le tūlanga o se story nei pe o se foringa mai o se moli mau ola le o le oa le o Samoa le tātou tunu ia peila ona moli mau wina i le so i le mafatara no matango fia ia o le sila vaenga o le o te sangi fia ma ngai e o maka pisinga mai mau mai maka pisi ma green pepper isi ma veggies nga mo mai le ala ma ni ma tano ma le fion ko le ya mis ya e ma te o mai ya pe amel to lua ya ma green pepper ya na tau ma fa mai lava le mo mata le ya yo lai ma tala noi ai wa fa ofo o vai lupe o a fitalai va ai po isa no fa bo Samoa pe wa fa ofo foi o la tama e la le fionga ya la un fosia wa pe o me yo fo le tamalo va ne fo fa fonga Samoa o ko malo le champing mai au sitalia i tulanga strong man io le pule le tanto o nanga i lo winga e le ngata foi lai na le so na ula ye seis a tamalo la fia la ka ma fa me na o to nga ka manga o green pepper o red pepper o kama wana ngai alo no foi ma fa ina tano tau sami mata le melo lesi alu ma pa foi amu ia o amu ia foi o so le se vai pele o me ele que ro fia e que ro fai fatal no anga ne o mo foi o ro ka tis ya ore tulanga na la ringasia ia se tulanga hule sa tal no fia po ia sile ngali le pionga ya taringa ya ia mai na tap ia ma se fretu ko ya prenta ia a telefo ia on tu ina fo ile ole telenga to le ma ole ata to ma interview ia se temi o le ko kalame ia
sai no le vai aso por na vai aso ia ai o le tulanga na sa ia ia nei aso I me sa ma ia ia o le si tulanga o mata upule ia nei ia o le wa ia il fa mo o le tatu so se foi le o kikiti so kikiti samo e fa pena ona fa tonu ina ia sta musanga kikiti samo le sai mo singa fo le tuto tasio tatu tenu tu ole I mautu ia tatu wa peli o mai ia le tulang foi le e tatu fa fianga I mautu foi pe o ni tatu sabali pe fa pena ai o le ua la ngase mana tu le soski ki samo e ka ku pa ke ku le ka ia e fa tino ina la le ia mana tu fu ia pe o isi ia vai na sa I longa I fo ia le tatu tasina vai te tu langa tatu ki kiti le la o le ia fa mo na ia mai mo si fia ia o tatu Singapore ia la fo atu I le tu langa ole ulenga I ma fai pleo o tu ma lo ia ma fio anga fa tonga ia e fua mai la vai la to ia le tulang o fa pifiang kono tu le lungo ka le no tatu tu tasi le tau sang ato amata ti uni se yo ole la tau sanga ia o fa mo la na le uta o mai ia le tulang o tatu tu tasi balo ai ole si tatu mata upu ole so na ngai mai ia sui ole fio anga ngai fo manga numero 2 e toi fa ui tua ia stasio la tu sui fa pule ia o le sifa pule la le o fa ui tua lo sua fa mai le tatu palo tala titilia I vai aso o le so fa le aso alumene ia le vainga fa le HRPP lo na winga la o tasi ia le tumalo I le sui le tasi la tu sui HRPP na le to fa le aso alpoka ia na to fa le aso alpoka le sui to tasi al vainga fa le HRPP au le ua mai le ia le maunga mai le tatu ki Sao Paulo le uta fa ui tua ia le fionga fo I le sua fo le to fa ia so alumen ia pe on sa le talaina o se suita ba le po I tu malo na fo ma o le la o to ye nei la to fa la tatu sui to fa tatu sui to ia to le tasile mai I le vai fa le fast pe to lua tatu tu tas ia to tasile le vai fa ia le HRPP ko vai fa le puia ia tau tangata ia ole tulanga fo ole ua fa lau I lo fo ia le ia no foanga ia ole afatino ai il fanga palo tala titia ale tu malo nga kumlo ia ile vai aso mo le uni ko la stop ole fa mo le stop ia e pa ia na fa mo ia e sa ile ai sala tu fo ile parliament ia ole tulanga la vai ole tatu o vaenga fo I lo ia sa mo nei le tulanga tatu kiki ia ma tatu panga fai malo ia o le fo ua le sosa molia lo ia se tulanga fo le alo ia se tautua se tasi fo I tamali I tatu no le sa tautua I le ave o se felo tu telefon ia le sa maliu tatu I tatu atiko na sa tu ina tu ia le la sa sauni le tatu official phone mana ve aila le fionga I le konfetalai le sunga pali ia na te tau au ina ia le tuplanga le mearofa ia almalo e alo ia le tau kofoi ia sia futina ia sa tau tua I tono fai malo ia ai o te lole nei vaenga ia mo nei taimi lau to fasiata malo fa tele lau to fa vai ia na for sapo sui o le tanto Blue TV I tatu talo to ia se I sai foi se tame ia tu tanto fa salong fa business nei a foi mai e isi vai ngo tu fa afsili tu ai le tu long ol update le I le I sui le to fa ui tu nga I fo mo nga numero da mai tatu fa salong fa business nei a fai te mo mia o loa mai Samoa manisi o atu moto le Pacifica e pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le maketi te mo mia le tasi market Tasi market ele ngata I fua whatoanga e maua foi ia fee maisi me tau mafa mai le moana e pe ona o fai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti ako karongi we foi ia soi maua foi le umala mai tonga ele ngata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua uma lava I tasi market
Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o lelei, e maua tātou pusa pisupo, tu ai ngā lelei ia leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea fo i laka ko pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata fo i leo pusa pepe, i le tasi market. E maua fo i ipu mo whaalawelawe, in bulk, i le tasi market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umalau whaatau i nei le o ranga le tasi market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ai ngai sa moa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le tasi market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Toe whaafelo ia tu sa moa ma toe whaatalo whatu ile toe taliu mai o le tātou marolonga o le programa le taute iai. Ma le malo taute iai ma le maruia whaivo le antunu. Ia ile fo ia fiafi awana i ngano like, love and share. Share le tātou programe. Ma nei a lava nei manuti e wo o ia le tātou whasoa. Vai, awalu le malolonga na tau no no tu lava se lagona foi ma se wharongono atu me se whafonga Samoa. I nei swinga ia wa e whailo mai e me se le toe whaui e tua. O le swafa o se tasi sui tau vaila lo whaamaro le HRPP ma le tua e le fou le sui lea. E le toe tau whaai lo ina foi le fitalenga. Ea e le to o lalo kava. Ea le fitalenga ia so alu mene. E tu sai foi sa tu lai mai u whai o malo ma me se fo le pae inga na sei ma vai atu nei. Peitai. O le lai pe wa te vale tau wala le whingalo foi o le to. Ia o le atau whaau i tua. A o le vaenga leo te tau ta paso u whina ngalo me se fo se mai tau i nai se o tātou tunu. E pei o lewa amantau na tau le sona mai. Ia mai se foi o ta ua le vanga whai le HRPP. I le tu ainga a ala fusu le na mai e le fast le tūlanga foi le kasi ar kanga kai alu i lalo le whaamanu. Ia awaine ia ile vai ruaina po o le whaalua fesasi. O le tele o le pālota ma tūlanga whapena. O le so fina ngalo i lau tau mai tau ia i le vaenga. Le lau kasi. Ia kasi, ia e se ilau vaenga le tuto tasi ia lau tofa vai. Ia, moni lava siata, e pio le hea o te roa o mantu o i le taimo le tātu pālo te tele le sai le wāwhi o tas. Stasili o pio stasina a whawhita o te sai hei, o le tūlanga puno le ko kele o sui sa kanga i huli le tau pa a. Ia le alana iai ni me hui e sa tūlai mai ia o matua le lopo ai o le a whaineta ai le Pati le peo na e tau e sa o le peo se le sona le na leo mai tau nei e pati. Ele tulanga hui le to tele o le ho mai. A wai paula na me ma o le vai lua ina yo parota. O le vai lua ina yo parota. A wai me moni o le na tasiri sui le sfate tainga. Tasiri sui le vai fai past. Ia lua i le vai fai le HRPP. Ia tatia ia la tu tas o vaenga ia le mo tino pati wanga ia o mela e peila o ina le tau penga tai foi la tilo le vai fai a wa me moni a o vai lua ina la ia palota ia o le tulanga lai e te le ala palota ma wa i le vaenga le fai tas o i le vai fai le ia peila e tau ba tulanga pista e sa noi ai o se tulanga le fo ina la le tu o le vaenga foi ia ko na le no ai le tulanga le tasi o tulanga hoi le loto lai fai ai pa tainga ia o laua mai on tala noa ia mau au tasi la tu sui i le pai on fai ma fu o le bang fai ko le fai ia te pe foi la le sui la fai le fast to foi le fai mai le tai phone le fianga la ia na ia se sui sa fia o ia na ave le le tata e o se pala kule metala no o ai o atasi ai ina ia mai le o atasi na fai masui o le o vai fai le ta o le vai fai fast ia le ala ia fa mo na pio no ta ia o le to la le tu tas ia o le to na tu le pio ia vai ali ia o la uala na le ia wa tailo ia i le tulanga foi le wa man to foi si fai nga parota sa mata mai run to tas
ia umane ia pe wa ia sisi party ia ia ma tulanga na o te whaasau ina ia vaenga sa e sau noa mai tāu. Ba lo whawtai vai i o le tāu o le vaenga tonu na o te iloa. Ua tau whai le sona fo i waile ngata fo i le HRPP. O loa ngai ele malo, ai o te iloa na matua le sona lava fo i le whatu tua i le tua sa ma utas. I le whainga palo tala i titi le na iai le no fo i le o sanganga lua. Le iai ia malia whenga matua nai. O te iloa na matua te le fo i so lan tau le sona mai le na tūlanga sa tūlai mai iai. Le na to tolu sui o le whatu tua o le whasaina. Ia ai to lua ia sui fo i o le HRPP. E au te iloa la fo i o le tūlanga wai pe o le ana vala o te mana tua ina inisi o whaatara noanga ma le fionga fo le teitei fono le vanga whau Belfast. Sa ia ta uai. O le game plan na ma le anava ia e alu ia i le whaatuatua o le tua sa mautas ina ia tasi a le sui e fili mai e tau mawhai e tau wā mo le tu malo ia ai ma whaatai fo le whaatua whala inga ia o te lofo e le fōu i malai whapene i le tō wha ia Solomeni ia peitai o le la ua tasi le whaafitinga o aleanga le tō wha fo i maliutanga ia o le a se i le batila ma tā puai ia ai fōlau ia leisi fo ia uso a swafa so alo poka e awa fo ile tau veino le fu o le HRPP so e tangia mai la o le matua mana ia la tawinga le o le matua mana ia o le tele fo ile no ma le tuli matanga fo ile to tele awa langa le kasi le HRPP tasi le fast ia e to lua le vaenga le e tau pale le ngaton ia awa langa sa o ile la fautanga ama e anei la o facility telefone ama e anei la o fakaiga I file HRPP, I file fast, ai kula i mai sesione lua le tutotas. Ia ole a telefo ila se tuli mata i po o feo I tu e lua nei. E ono ave iei walanga I whapena pe fio mātou I New Zealand nei. Ma fio coalition, sa. E ma whai ona ave iei le lau le lilifa iei lau lango sua. E te fia whai mālo, I whai ngā mālo lo tu lai. E pe te fia whai pati fo il pati o lo ngai le whai ngā mālo. Ia mana ia whaftai mōni so tātala toto, ia, e isi vaenga tāua, awa fo I le longo pui le ino so tātou wajuru, o lo tupu Samo? Ia, ole vaenga tāua lava lea mo le sila fia fo I le tātou tumu whafonga mai fo. O le tūlanga fo I le tātou whailonga le po le tātou lupu, le lupu fo I le o le tātou tutotas. Ia, ole fo I falling mai ia na fa manatu pe a te lo fa nga ta ola me fa manatu e fo I nisi o pai pisini fo ia vari ie ole falling mai wo I nisi a to ole wa la to fa ia me nga lo lomi le to le lo ko nei am fa ta ko le ie ia ai o te lo ole va enga le te lo la nga fa fo I male tanga ko nga sinisi ma lu ia male pa me ta to malo ai na fa manatu pe ia I whasalanga wa ole mana tua ole ele ngataina ole ele iafo ele I amataina tutotas ia ole whaonga ina whasotu la fon o le tāko le rupa ia tau lavona manino hoile wa ole wa mai ni whatalanga tamita pāni ele mwhaiona whaonga ina e seisi te panga la ua ia se whatangana ia e whasotu ia mtanga luenga hoile lato te le na whamarvaanga le ai ole mausa lava le tātou o sa lava le tātou ia e mo lava ia te tainga me whapene ia mtui o mene o lea ia o malava I lalo leo tūlanga tau whatunga o le copyright me whapena ia sa tau ila ona sila ia nei mai mauane le tau mwhainga fo imana ia tina e la ti tūlanga nei ia a whai leo manino a whai leo manino fo ia nei tātou tanga ia o keo fo hau se le manino lava si fia ia le tūlanga ma le tūlanga ai le lava mai tau atu tūlanga na le wa matona whaonga ia o le ia o tino na winga e o atu le teimi e whaonga sa o le tātou ia o matua o pasia ia tūlanga na o le na whio ia lava le uia o le o mai se whatananga aloi ia whaamtai wa esta ua le vaenga lea mar whaasoa me se o le nei fiafi o le tāua moni a o lunga fo I o Facebook se o tu lo lava fo I whaafonga se o kau ki ngā tua I fo I mamanta I ala tau o moni a ai mana tua ai se kampangi da ona whea tua le manantu e le whai ai se kampangi e ka kaunga kau la mua po I la tau e tau na tau la mua e fia whaali ali le loko lea
I o le blue wave lenga o lantou na manu maloina. Peita. Ina ua avatu ma avea ma mea tō tino o le malo. Ina ua filifilia. E o a ile blue wave lantou whaafonga maua Samoa. E le toi whaatangaina o na pa ia ile lima ile loko lea. E whaafonga maua lea tunu u whaapea mai. E a wau te whai atu. E iei nisi o lea tunu o rupu moni lava. O te le tā ua sua whaea o ngai whai ma whaateita inga. E iei nisi o lea tunu o mori silafia. Na o mai ma fifio mai le tātou ofisa i nei lau tō whawa ai. Na o mai le ala sao e tarosanga ina ai. Ia o le la tau. Ta pe o le ai e yeisi na foi le aia le blue wave le loko. Tarosanga ina ai pe ma fai ona tau fa o nga ina i tūlanga foi o le sisinga fu a matou. Ia la tau pena se ma me fa pena. Ia ai na ui mai la wana la tau maua o le tantou ofisa foi. Ia me sera o nanga le blue wave sa manu maloina. Ia o le tali na tu sao iai. E sa o ile fango foi le pilako. E matua fano atu lima. E le to iai se manto wa ia pan tulanga manifaya. Ile mata upule. E fa so ta isa o lava le official tourist. Ai mai se ia o pisinisi ma la manuia mai la to lo ile laula wa fono. La to te li poina le vaenga. E le to ia o ia la ia tatou. E le se vaenga fa pena in fono to fa ia. Ia o ta wo lo fa mai te malau to fang. Se ranga e kaua mai ale o langa le popoile o tātou foile le iyo e taula walunga ale o langa le popoile a foile le male o langa ale mana o ati ngā ana whai atu e aua a la fo mana o ai mua mosu e ai ia e te lango na iau tino le sa o le nā meo le awhai pe a e wha tau wina wha sori tū la fono le lolo mina o le loko o le tātou au no suru tau sanga a o le awa mai au na malele le taitai o le malo le fionga te mai taipā le mia e le mafai se tasi ona toe fa ngai na fa soli tu la fono e au no ma se fa tanga ia o toe fa popo tu le vaenga le tso no ina lo to fa va ai ona le tata mi ia la foto i to lunga mai ai se sio vaenga po ani sio vaenga to lunga mai ai fa tai tele lo to fa siata ia o te loa le tulanga vaenga to lunga toi fu ia o le wata pena ia tātou au Samoa fo ile mo au ta alo Samoa mo ta longa ko fa fa mo i pai ia le ala ta pena ile tātou au sisi o me ma fa Samoa le foi wa mai ta watu ta pena tātou ofisuna ta ma Samoa nai ni fsila le sunga ia ato fawanga ma very ia o la una leo wa ta mo anga ia ta longa ni ko mo ele ngata la wa ele ngata la sisi o le au vaenga na ia ai o isi fo ita longa ia lewa qualify mo la to no mo ta longa ko mo ia ama le bang muli ia o le tulanga o ta penanga fo ia ta tu man Samoa ia mo ba ko ile e so nei le ia fa mo na ile aso lua se full le masina le ia e fa mo ta tu ta longa la ia le a fa pena ona fa ta o le foi maua ia famalanga mai le fa ia o ma le pe foi amu ia tele Brian Lima tulanga ta pena la kwa ta pena island au fili le mai ia mo le foi ia tulanga ia tasile sui le sa on tu to lu sui ta tu na malanga tu Samoa ia tasila le sui le fili to no le ta tu au le o junior ati junior ia na le fili to no le au le to ia e papenau ta alo mo ta tu ta lo le fa mo fa mo le masina ia ai te lo wa ta lunga tu ia ma to foi pito tu lango me ro tu Samoa ia ma le vesia le wa ia le mele ia e sa mai le o se tu lo wa sa mai le o pasi ma taxi le o ta mata le mele ia Samoa le mele a o inga kai ka le lo ma kuasia le ai so fia kala bole le vesi tu langa o meu ta penanga o te lo ile lo batu na o nga o le kemi ki le ki vole ka kala la le aku la nyusila ia me ala na le wa mata na vesi ia ma le tu langa tum ai o fa te tenga la vale ia terminate o le fai la vo pui nga miso ta Thomas ta le konga ia ta o lunga tu ia inei Samoa ia samato foi tu lango ia al mo sainga ia ele to fai sta la langa festa mo sainga pasa tawa mo ia ne fia to fa siata alo fa jai tele lo kala follow to fa va ai
e na fo le sao le sui o le tanto Blue TV po le onanga lau tele le tanto Blue Wave to ina sa mai Samoa mai se fo yo tala to o mea o lo tutupu o mea sa tutupu o mea o le a tutupu ia ma mea sa te tauona tutupu ai le tutupu la ia ile le fo ya so mari ta so tainga io tau sami le lua kapisi tau sami lua murisainga au te lua tau whaalilili mai wala ngai le fo ile mori tangata ai uio le alofa tele atu ia tato e whira i fo statu update ile fai ungo ila so tau fai u fo le verso mo le taimi manuia le tua i to taimi le fiafi so i fo mo le taimi aftai ia hore tato fa tala noanga le nama tato lipoti mai si o tato tudo i Samoa to fa world proclame pe a mai ai fa salung fa pisi ni O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tā vale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tā vale. A fai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tā vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tā vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tā vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Taibere watile ua se fulu mare fitu miru tau tei daily tu laiono hele toi whaua ufo i o le tau tua mare unanga lau Blue TV mare proklame o le tau te iai i lau mai ai le maa whaatatara noanga male sui whasara lau o le tantu ofisa le to whaia va ai na whalasa to ina sa mai so tanto o turu o Samoa i o ese le manga i fo i o anga le au ria whanga solo le whainga o nei whaatara noanga fo i ia tina ai o mai fua i makapis so le o me whaare wala au steine voi le poki mo kokongi me ia o mai kokongi me alo la wala le sai whaftai tanto report ngata fo i le momoli atu le whamalo to tele o tole mafuta mai lungo le tanto proklame tato wafea tu se malo Ronda Wright malo le mafuta mai tu fina le mafuta Amerika ngata i leo leti nawa ai fafsile to fina leti io arsunga leti e mafai na fai ai se profile o cover photo Facebook family moli o te lole fafsile mai le vaenga le loko io ia te uia malo uanga mama elia fai na ia te ule na vaenga o pumoni lava le wingo la fam talanga le bo ai to telefo ila to wo of polo faila mai I think that's a good promotions o le nai tatou te whaai lo antu mana tua e se lo tango lo lomi whai iau i e whaatau maua iau tupe e se lo tango lavo o e whai se whainga whai lele peila o lau Facebook e le o maua isau kupe ngā mea o rukango whai lau update rau polo whaila you're not doing it for your gain. Ele mo ai sau se leni ma me fa pena. O nai tu foi dele ma ale na to one fa tete ma va ai to ai tanto. A one e fa sori tu la forno pe foi lele o fa ta watu. Mau ai lau se leni. Ai ia u mo lo nga tailo na o la via. E lunga ia na Facebook foi lo te fa tu ai langa lewo ai wo to tele la to fa ngaina. Ai longa se na afaina wa langa de tauna la vel vaenga le nai la wef so soani promote fa la wilo ia le tatu fianga ile atoanga le ono sfuto sanga ia ile fa pe la ke le yo kupenga fa mai la ia le onga ke so soani fa la wilo so ia ko ki fia na tu langa fa pena ili fia mai il to ina le na ya tatou alo fatu ia alo fatavu ia roda matiu ia po le fia fontile mafuta mai i bepode Australia eu consigo ber frekua fa pe festival ia mai sero no falo lo fetelato ngata leo sa ili amen malole mafuta mai Berry Mulipola so am le tau mafutanga ka te leo Lily le priest mare mafutanga fa pe foi la Andy
va vasatoa ye sao Andy va vasatoa ye bla mafutanga malo fa malo sile dei va ngala fiafi pama tamano tomanongi le mafuta mai foi watching from Nordland boy feel like o se Northland o ya feel like o lu ko fa pe we o Nordland el mele wo ya le Northland o lunga ko ile mako wala Alo malanga taule alo bre mafutanga le va ngala fiafi talo fa la varanga tele ni si o tole mafuta belungo le YouTube tone au va Faftai fa ya io o lo pulo le io ele o se pulo ko poi ele o se pulo mafia au lo pulo o le lotu atalo fatu le tausala po le tofine ya manu le ko e mau le manu e o ke o le lo pulo le pulo tele o te alwai saudinga io fa pitoa pe io asofanau ma me fa pena ya ele ai o tele wa uma o kai mi kaupoi wa uma foi o taimi mafia o taimi nei o taimi wa o fia era tele o to male mafuta mai ilungo le tanto YouTube channel wo ma pa mai le aso alo fatele antu Amelia Famona le mafuta mai fa tele watching from Washington oile Wellington now Pea wa kong fa sau vai nga la sto tu ala wa tonu fa sau vai nga o le wo vai do fa pe Washington ale yo Wellington out ro New Zealand yo va ya Amelia fa ko fo I ma Wellington ya le fa ko fa malo me le fa malo me ke mi sa Wellington yo le ha o fo fa tu bo to u bala sani Jeremia 8 purchase watching from Vailili, Western Zumoa. Tuning in from Vailili, Manola, Favdata Mafta Mayranga, Francis Maria Cara. Manola to Tuaturu, Lauto Fasiata, Fatasiatu, il proclame Maya la Fua Samone, would you like? If I've taken Francis, Essel of VM Mafuta Mini, Nisholita to know me Samoa. Yo Mrs. Shutatu to do Peli Samo. Elephant of 4 daughters. The fact we know daughters in Nitami, I 5 tai. Salah Fatali, Mrs. Foyo, Tavitas Towers, Malito Maftanga, Yarangante Lea o Taulango. Boniu le mafuta mai foi ma lo la verfato to ma lo le mafuta mai ngore porkalame nisi ne yo vaenga te tanto fa se lo fa pisi nisi fia fa mayo yo nganta foi le nisi o tanto fa linga mo le so tao e yai le tuinga Ntele le afatu taya ile so tayao ele ngata ile le tuingo le fulu kama foi leo le fulu leo le malulu le na Pacifica maritanto a family health group le afaya le lanto tuinga tele le so tayao COVID-19 and flu vaccinations lo ngol tuilo le fulu ile ke kaule alo mai le kuile te tauna fai ono swinga le malulu lima tausanga nga ilunga so tilo atu lima tausanga afa yo or Samoa konga la konga Pacifica afa konga afa Pacifica iyo ole sa loto lo tuile o le fulu iyo ele ole kuio covid ale tui foi lele o le fulu ya waina ipuine ya fia o itulanga o le isu tafe tu no fa fonga le tunu o le tau fongi o le fongi so mal fakinga karinga yo e de tau la na sua tu la sua taia na le iva se fulu ma le lima Browns Road in Manrewa no fonga foi le masedon fai inet po leso taia o le a fai le tanto duile e le Pacifica Family Health Group ile so taia ya wa fo ile tulanga ma wa fa ma venga mo oilo no ngele ise tongi ya ai boli o kuile pe ya failo na tongi ma sania ya leo le asa loto mo ila jo lima tu sanga anga ya tu ilunga male aso to nai fo elwaso le so forile male aso to nai o le afa tu no ina ila vale fa mo ile no fonga ile aso taia o ma taimi ma sani la fo ya tatu filo yai ma tua le si va henga ta wale o le wata tala le malanga i Samoa ti kia ngalo ye tia afa pea mal to foi la ele fanga eru Samoa ele fa yalo tui pui covid ya tasila le vaenga ite sulu fanga ia afa pe ole te fa mo malanga i Samoa ile aso sane mal to le inga lo to ina mai lua se fulu fai tu la e te tau wai on faila rat test la o finally la watalia i Samoa ia le rat test por kama fa foi lele le ya la se isi o nanga pitusili on fa tu ina foi e te fe so ta ilo ile Pacifica Family Health Group and wai fa pe le sa uni lau malanga ya as long as you're within the 24 hours lua su fai tu la
fai e lau tui lea ma piki e lau siaki ia betulanga uma ia ona e malanga lea I fafo atu o New Zealand. Isi vaenga o le tātou au unanga le tase market. Mo ila tau sa tau tu ufisili mai. Ile au unanga le tase market e meisi o le tātou MoneyGram. E na o le tātou fale o loa o lo I Massey Road. Ia tāua lava le manino le whaasiri silanga le nei. E na o le tātou fale o loa le tasi pālua Dry Ankle Road I Massey. I au kilani po West Auckland. Pau lea o le fale o loa o lo iai te tonu ma le au unanga ale MoneyGram. Ai o le tātou fale o loa I Papakura. Lea tasi valulua Great South Road I Papakura. Ia e na o le tātou fale o loa lava o le tasi market. E te maua ai so o se tuainga o loa I New Zealand nei. E meisi o atu motu o le Pasifika. Ai le ai se MoneyGram e te maua ai. Pe te whafso tai fo ili numero lea. Oiva ono se lau lua tasi. Oiva ono se lau lua tasi. E te whaafiso tai ai monisi o whamatalanga. Lana winga, Massey Road Triangle, ina West Auckland, o le tātou whale o loa le nā letu ina tulunga le tātou wata. Pau lea o le whale o loa o lo iai le tautua a le MoneyGram I te tonu. Mai alau whataunga, ia la foi masitu pe Samoa. A o le tātou whale o loa I Papakura, e le se MoneyGram o iai. Ai na o le tātou o unanga lava, ia mo whataunga. Liliana Anastasia Tito Firo nga taileo Ike and so mafuta balede fiafi fa malo atu fa avtaida mafuta mai ya nga taileo o to o malava malia ulungia ma to mafutanga pe foila ya oili silo vanga so to dilo toile mafuta mai mal to ti yone malo fa avtaida mafuta mai le vanga fo ila fiafi se vanga leo Liliana Anastasia Tito Firo le mafuta mai nai Newcastle ya Italia ia kamaikio makenge kio le nights. E Gamley a taua malore mafutamai malore whaantotoa a whape fo iufi whaatausau ula fala. Le te sila mai le ula fala leo te ula inatu. O kase aulelei. Ioi, o matuwa tili ai ona whaasusunuina lo aulelei. I le ula fala le nei. E te maua I le tātou ofisa le Blue Wave o le Blue TV. I nei I le lua se fulu valu di Lamby Drive. I nei papu toi po manukau. I le tulimanu le shopping le tulimanu o Cavendish Drive male Lamby Drive te maua le mantu ofisa 28D Lamby Drive. So mai fio mai tele nisio tantu o loe te maua I se ipuki. Ya o lo iaiso si tu ai ngā ata I lunga o rea iputi e le ngā lea. Ya o le tele o tantu o loe te whaata wina ai maua lava fo I nei. Ya e le ngā fo I leo le o nanga mi whaona whai ai ia posters ya o banners o mea mara fa pena o le fo o lo loma nisi o fufuanga ta iono se fulu tusanga a fai o ta pena lau au sa vavali a wale sisinga fu au kilani mara sisinga fu a Hamilton e Waikato ai le lo po fe print se banners mo le au matulanga I posters matulanga fa pena fa so tai mai ia le tanto Blue Wave ia male o nanga fai ona tautua I vanga mala fa pe mo o o le proclame le tautua le vanga o le fiafi aso tai au maua le tanto whaatalanoanga ma le fionga le ministau tangata tu motu le Pasifika. Tau te sila mai, leo te taulu maina kopi o le Pakeki. Iyo, e mese lava Pakeki le Pasifika. Sul tolu te 7 miliona tu inantu mo le whaatapena ino fufuanga le ton rate. Fase furuiva te 7 miliona Pasifika Provider Development Funds. Iyo, fase furuiva miliona ya mo tu inantu development o fale. Ngau sia mawhawina mo le isi se fulu tausanga ma le tele ma le anoa I los fulu miliona fufuanga mo I lantou whaamarosia ma le te atu me suka ma isi vanga whapena maua lona au te lenga I le aso antai au isi tātou whaataranoanga ma le fionga le ministau tangata tu motu le Pasifika le fionga iau pito sua William Sio lona lua le tātou Friday Entertainment le aso antai au maua le tātou so te inga ma le whaataranoanga ia matamaiti o le punia lava Eoi, le fionga ia na nai velani ia le so tai au fa tala no ina inisio fufonga e misi pe ia o le atatala sitasi o la to fatunga fo ia o lo fo tua I mata pena ina le taimi ai mo le fia fifa mangaro sera manga o le tau tamali la fo fonga va tele le tau tua le na lo Blue TV tau la tu le unanga lau Blue Wave le nei vanga o le fia ma le proclame o le tau te iai au manu e le tua favor le fiafi lo fatu ila uso ia songa ia David Lealofi e o koe mo ai pa uaianga
ka ioi no te whaalo loto i Wellington. Lo whatele atu e meisa o tō malava whiali tafa mar kelope o lo tō mafuta mai ei maua mai le leo le o nanga mai vai ale Blue TV whamanuia le tō taimu le ne fiafi. Whira ila so tai au soifua mai manuia. Blue Wave Ngalu Moana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Blue Wave Ngalu Moana. Live and breathe Pacific.